Misалы, dagы bir misal. Жалал-Абадтын bir жеринде шайлачылар менен жолугушумда белгисиz себептер менен капыстан ооруп өзүмдү жоготуп койдум. Бийлик болсо талапкер шайлоочулар менен мас абалында жок деп маалымат таратып атат. Карандай калп мекендештерим, карандай калп. Динге жакын бул аймакта акыл эси бар, акыл эси орунда болгон адам мындай ишке барат беле. Урматтуу агайын туугандар, ассаламу алейкум. Аман болуңуз. Мен кече Азымбектин айылында болуп айтып бердим да, мына быйыл Kokon Kandыктын түзүлгөнүнө 300 жылда Акбота бийби бир Бабыр хандын урпагын таап туруп, хан кылып отургузуп, кыраттым дегеч, анан кийин кызын берип уулуна, анан кийин ошо Чахып бийдин уулу ошо Акбота бийдин өзүн өлтүргөндө. Биз дайыма бир душмандарды алып чыгабыз да. Мына ойлосок, мен мына бүгүн ата тегимди деле айтып берейин. Билесиңер, 73-жылы Кыргызстан бирөөнү таба албай Исак Молдону тапканда, сен ушу Паласколго окуш келсиң, сен чыккын депчи. Анан Исак Молдо чыгып Полатхан болгон. Ошо Полатхандын миң башчысы менин бабаларым болгон. Ошол үчүн мен Кыргызстандын ар бир жерине чочун эмесмин. Мен өзмүн. Бирок мындай да, эмнеге дайыма бирөөнү четтен алып келебиз. Мына Шахыр бейди алып келди сарылар. Ошондо Акбота бей өзү турбай атан көрөм. Kokon кандыгында. Азыр Kokon кандыгы биздин жер болуп да Kokon кандыгы. Андан кийин мына Шыралыны Алимхандын тууганы деп алып келип. Алимхандын тууганы деп алып келип 1740 жылы 3 жылдан кийин аны алып коюшту. Анан Бусурмалкы бий келип туруп, кайра ошо Шырал хандын Кудаяр деген уулун отургузган. 13 жашында. Кудаяр хан ал деле кыргыз эмес да. 20га чыккандан кийин билесиңер, баарын жайлап атып. Кыпчак деген бирөө калбасын экен да. Эми Кыргыздын өзөгү ушу Саяк, Сарбагыш, Кыпчак, Солто, Кытай ушул урааларда. Ошондуктан мен ойлоп атам да, эмнеге дайыма эле биз душмандап келебиз. Мына азыр жакында билесиңерби, билбейсиңерби билбейм. Ала Тоо аянтына Коңурбай Нескаранын эстеликтерин койду. Ала Тоо аянтына Марат Атабыздын башын кескендерин эстеликтерин койду. Бу эмне деген шындык? Кудайга шүгүр биздин балдар барып туруп, колун сындырды, бутун сындырды, анан ремонт кылабыз деп алып кетип калды. Бирок мындай да эми дайым эле бирөөгө кор болобузбу. Кыргыз деген кыргыз болуш керек да. Мен биринчиден мына сиздин балаңар Өмүрбек Текебаев, мен айткам, Өмүке, сен өзүң эле чыкчы. Акчаңды эле таап берейин, сен чыкчы балам дедим да. Seni eldim bağrı sıylayt. Ömür ver, seni bağrı sıylayt. Akman ömür.
Çüydün bari sıra, sündüktün bari sıra, düşürdün bari sıra. Çık desem, ömürlükünün baba da ben adım. Almaz Fakir, sen çıktın. Ben hala çok gördüm. Mümkün tura kaldım mı bilmem şu ağzımdaki gelip yazık ha. Cavan beni yok kınattı. Teke bayık benim çıkmazarım. Bırak bundaydı. Altın darım. Kırgız eli. Kul bu boş kere. Memnunum isteyim çetten bir ön apgeleriz. Şahruk Bey'di buna sorular apgeldi. Ben geçe söktüm. Oy Azimбек dedim. O şimdi Akmotor Bey özü oturup alsa bu korkandığına kan bolup bu korkandığına kadar bizim geri olmak da bir ön apgelip oturup su koydu. Uyat da. Giyimleri kayra bir ön apgeleriz. Buna şıralı. Şıralın nere Şıralı kanını bilesiniz. Oturuşkan da kan kılıp. Alip kanın tuğanı da oturupsun. Alip Şıralını oturup sanığın giyin. Kırgızistan kayra bölünüp, bölünüp öldürüp, Nusuf Bey'i de öldürüp. Nege hoşundayız. Aramızda da bir yaktan bir top yerge varsam aytып atat, biz bu doğuş bereriz. Biz kanday olottu. Ben sizlerge bir nerse aytkım kelет. Mına ar bir ayılda meçet var. Turabı? Mına ar bir bilesiniz şariat boyunca doğu kurdasabı, batenge urdasabı bu çoğun günü. Bırak doğuş urdasa. Şu günü için Baltamının kolunca var. Bırak doğuş urdasa. Yeldin geleceğin urdasa. Gerek olsa kolun demez. Başın şaşırttı. O şu ar bir ayılda Uçiskovi komisyada bir Müslüman tavlaydı. Bir Müslüman tavlaydı. Ben sanılgan yakında mına nokatlıklarda sottavatқанда Generalный prokurorun ögürü çıkıp aytat, Allah akbardığın günü deydi. Ey, altındarım. Allah akbardığının birle kotarması var. Kuday uluk degen söz. Bu birlik degen söz. Ama Allah akbardığın günü olsa anda bağırıp tıkamasın